Aprangsi Karbi Longri Abirta kelang rapet aradon phanstame kardom pajiriglo kardom non birta than ponjia bang nili priyanka lengpi non birta thepi pen langponik sinang Karbi Anglong PGR VGR puthak Height Power Committee atum ingdeng pli an maikangni Bangi thomke PLA song atum Karbi Anglong raikom sai khialong ari ke chirungdang Thatlang soke se sahawara maya tum arpu kimi ka chipek amai kangni po Inut adivasi ari so Karbi pia phan ka cholang remjia phan ka boi Non birtang ton pen langponik sinang Angtan pen ke bang ke be ke che so tumaphan PGR VGR long ke do tumaphan tharle bek nang ji pupen Karbi Anglong ara tum thurpak si che song pondo ke damtang thang ni phai ingko yarni Karbi Anglong ra chari doan hamphang song doan lapen ke thik muchot kere muchot tum chitong dunsi deep arboretum conference hall long mai ingni ponsi Karbi Anglong PGR VGR long aron repen ke do tumaphan ke tharle ji aphan lamrai deng pondo Lapen Karbi Anglong PGR VGR puthak Height Power Committee ta seng ponlo pai ni phai cresir gap anian ke Height Power Committee atum diputara langso forest IB along khong ki an mai ingni ponlo Pianglong PGR VGR along lepang room pet pen 11,607.19 achiri an along le dolo la song bong pen 25,084.1 achiri along si hemrit chikem long chatlang bonta 9,023.9 achiri along le along ke hem kiki mabang abelang Lasi KECA tumpen prabjin pen 9,023.9 achiri along le paisong mate fencing ingkai dampo la pen don inkoira hinia tum Guwahati High Court along lam kapali dam aputhak phaikuni ni phai troxy arni la pen don inkoira hinia tum Guwahati High Court along lam kapali dam aputhak phaikuni ni phai troxy arni si herring dopo la pen don troxy kebra photum lam kapali dam atum ke non ke bangji inkoira trok arni si herring dopo lasi Guwahati High Court atum alo nang ke hanga teng pen alo ki pidunjia phan alo pangrum pom loposi KAC CM Dr Tuliram rong hang pen therang ke thingnu ningje pon ini ding pian lo becho masih so high power committee kelas so kacing wai kerai pinya mai pen kerai bang kelapu no je prabjin pen ada bijar long gitu long le sai kacik dikia dindo ada no ke claim la pen ke claim hola hem kacik kim ke ana dima bang ke 9,500 bigas 9,500 plus bigas do out of 11,600 bigas out of 11,600 bigas ang mong pen 9,500 plus bang ke lake hem abi hidi lage mane ke noka khiti klem lo mane bangke soksu khiti klem lo ba pine sok khiti klem lo bola 9,500 along le ekje ke bangala no utela bangke le tum dak la su PGR ke 11,607.19 mane likha la 11,607.19 bigas along le hangbong pen kedu munit ke dua bangke ta bangke 2,584.1 2,584.1 along lisi tu cok lapen ke 9,023.09 la solong lian ge bela asi pola so hem kikim ke adim ana ba ke Karbi Anglong Autonomous Council pen high power committee keraya ting pen non prabjin pen da fencing pipe so fencing pipe tender call pen ada kapang change dia phanke lake Karbi Anglong Autonomous Council pen kumpiya lo la high power committee echara ting si asod assign ding claim pon tapi nang parta me 22 atuma bang high court case ki picheng lo atumang ke non November hearing lapen 73 a family tum hunda ko case pitu hola tum case ki pitu mangke non la socheklo second hearing do la bangke 26 la so ko pipima documents ki pidu nangji high court ke hang ateng pen Karbi Anglong Autonomous Council pen ta rikon bom la pen high power committee ke raya teng pen si hola hai documents anda me la enangji
kenang sort dokumen santa ripon bomsi pada khai kodlo kipidun je pansi cisik cedang pansi pini cerai pon la penang partame pini cerai thulo la 9,023 point along le 9,023.09 line ke dola 9,023 biggest point 09 ana long le ke dake hem kim kela la solong le bang ke pini cerai lo revenue sarpur dongkam mukam han hukum pia lo lapen dongkam mukam revenue sarpur lapen pulungi revenue sarpur lapen silunian revenue sarpur la hem ki kim ke adim ana bang ke dake akimi jara scheme tame ba jongjong scheme le hem le kimji pusita dake kim long le lo pusi pini cerai pono lapen yaro tu dake pena pangmong pena tu notice people hem kim ke adim an ki mangke dake akimi hem bangke kim long le lo pusi pini choperai lo lapen ke next meeting ro ko la bangke ko pipima ni tu choperai hola sosina tu man pachini PGR long le putha bangke pini latest bangke high power committee ke chingwa ateng pen kiripon alam theke launch ho sir isilam don nang le tipini cherai bangke agriculture bangke blockage lo budi nasi latum ke athak tum ke agriculture pe securing loss ka maximum tum ke biha bepar ani business and economics bang segala so ke blocks bang ya tum lagi block on elo na da bangke lagi non tribal tum bangke lagi trading license ki pi ke aron non tribal tum masipina tribal tum bangke lagi aron teng ben ke lagi tum ke trading license pina asi bepar biha bepar bangke lagi bono ne de lagi India citizenship lo pulong ga jaw phanda lagi biha bepar claim ri pui pul de sir nali isi meeting long kuning tu nanti isi ben ke choparai tang lo mane la bang oh la bangke la dat pini high power committee long le lagi nili ningji o lo ke lagi nikan ke thom prang lo ni tu choperai la so pisi nikan CFC haplong to sorsa la so isi long resolution je inglong so ka liye tum han ke KPL Air Song Risim Kang Tangkyor Tum Kedam Tang Jak Hong Chiklosi Risim Kang Tangkyor Amhang Pathek Ponlo Lapen La So So Tum Lang Lokso Nihang Lang So Lapen Borpung Aha Baralong Tangka Ki Hang Jia Phan Siding Ponlo Bonta Karbi Longri Kom Sai Khia Tum Kido Kachirok Togajok KPL Air Song Long Klembang Photum Karbi Longri Kom Sai Khia Rideng Kachirung Dam Detlo La soari kachirung damahut .32 pistol bong thom RDS hini amukereng pusi raikom sai khetum pen pachini pon edam tang pai pai ni phai grenade cap ani nijang Karbi Anglong la khai si duaram la constituency ka parlo serdihun pathuak lamalong bothat lang so KCS ahawara mai tumpen arpu ke chelar amai pedo ponlo mai phu dancing te rang pen mai chep hempu pon Mailong aluhi man peng pen KCS CC Dilip B Committee Daniel B Hinchong Ti Sopen Chenglok ki thegiding lapen klembari matum chitong dunrinti labang sor pukachilar pon along rat pen ingwai ponsi mai phu kimi gozen crop han ingwai ponlo kongchon bang sardong ki terang pen exam arpu ingwai ponrinti klembarim pen KCS CC Committee tumpen mesen pen ki klem kedam ponjia phan chuning ri ponrinti amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta ini pai seklo tarik kedar keban ida thabangso hawaramai conference dokno silabangso conference pen dak hawaramai konten ikan ket hibom amai ate committee baren tum tu chelarlo so tu chelarlo pen election process pen ini se lalikan hinia farmer thabangso hawar rongaje mai mai phu long pon lo lasi ninga karong lo pen labangso hawaramai along claim program ini thek an ason ke claim pu pon po radang lo kam baklang pon po pusi ning chi thelo la pen ado babe labangso udharang so hawaramai long nagi dudum aruari mamai mate kethek nire to an tham bangso nikan hini
angbong nang cirap nang citu bani fansi choneng riparlo lopen bangsu kothar langso hawarlong bangsu zonal committee ansu seja kong bangtang fansi anam long ahe jumi kimikan hang polo lopen klempon prokusi nang cisi biasa sih nang di klempon ceng non ke cengsi ke dak non kopo nuli ling mat hapon mangke abangsu non hedjong ke bang lo je hawar disunim surong aja stame doji sila bangsu apang abang dak journal committee ahin ben ayunitin function mate hadak kasunson ma non kita bom committee lo sehumri lampo ben ada people si aja hak bang ke non apang ben do non ada bahai bang arju cethan nampo lo ben moisa pima arju dami kesini Lakhain ko trok duar baguri constituency angkang dolamara japi guri arong amekar adivasi bola sutar lapen hurumini sutar atum asopo inut karbi pia phan cholangrem jia phan kabor I karbi pia bang kudat along an han kachonam det pen hem kache bang bom ahut adivasi arisu mahan sutar bang karbi pia phan anung pen chobam dun cheglo bonta karbi pia bang charteng si mahan sutar phan ingbai phitlo mohan sutarta purplut si karbi pia phan anukan teng tikang robrap amat kajuilo laso putha karbi pita rongarada tuma phan thansi rongarada tum mohan sutara hem anpale damsi rongasara hemalong bisar padoponlo mohan sutar ke abi kaviariso lasonalam ki ke nonchot kadi aprangta penang anakula dalong takang hudam ta dolo la pendola mara bagan along ta me ki kaya bang lopusi laso ka bisara long rada tum nije pon rinti laso mohan sutara phanda amat bichu kokolote moke bang zilangarni anta ka pherimi me asondu kokko lasi mohan sutara phanke dola mara hawar pen plung phit lopusi laso ka bisara mai long pen cheparai pon আৰু যদিও এফালে তোমাৰ ল'ৰাটো ভোট কৰিছে কাৰণে তাক হটাব লাগে কালি 24 ঘণ্টাৰ আৰু ভৱিষ্যত কাৰোবাৰ লগত যদি কিবা হয় ইমান সৰু ল'ৰাৰ পৰা যে ইমান ডাঙৰ কাম কৰিলে তো ডাঙৰ হ'লে আকৌ কি হ'ব আৰু মান্তি তেনেকুৱা নহয় তো মান্তি কালি লৈ আন মান্তি লৈ নলয় ন হা কাবিনে মান্তি আছে নহয় মান্তি লয় ন বাকী ইয়াত হ'ব নেকি সন্ধিয়া সময়তে ভুল কৰিছে কোনবা ছোৱালী বোলে মাৰি দিলে কি কৰি দিলে আমিও তো আৰু নাজানো আমিও তো বাগান কাম কৰা মানুহ কামৰ পৰা আহি আৰু নিজৰ ঘৰৰ কাম কৰি আছো পিছত আৰু গধূলা আৰু আহিলে আৰু ইহঁতৰ মানুহকেইটা এনেকা তেনেকা ক'ত গ'ল কি কথা কিন্তু ঘৰতে ভাত পানী খাই শুই আছে তেতিয়া আমিও আৰু ভাত খাম আৰু ময়ো দিনটো কালি বেমাৰী লিখা লাগি আছে কাৰণে খোৱা নাই কাম কৰা মানুহ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু ৰ'দৰ টান কাৰণে আৰু মই একো নাজানো আৰু কালি সিহঁতি আহি পেলাই ল'ৰাটো লৈ গ'ল তাতে ডিবিন ঘৰতে মিটিং কৰিলে ৰাইজে কৈছে যে ল'ৰাটোক ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিবলৈ কৈছে আমি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিম আজি আৰু আমাৰ ল'ৰাটো আৰু ভুল কৰিলে বুলি ৰাইজে পাইছে চবে কৈছে যে বোলে ল'ৰাটোক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিব নালাগে ইয়াত থাকিবলৈ বুলি কৈছিলে আমি তেনে আজি পাৰ কৰি দিম আৰু ৰাইজে পাইছে আৰু আমি ল'ৰাটো ভুল কৰিলে যেনিবা আৰু আমাৰো ৰেষ্ট লৈছো আৰু ভুল ভন্টিটো এইবাৰ কাৰণে আৰু ক্ষমা কৰক বুলি ৰাইজে চবে কৈছে ভুলে কৰিলে আমাৰ ল'ৰাটো আৰু ক্ষমা কৰক বুলি ৰাইজে পাইছে আৰু মানি ল'ব লাগে আৰু মানিয়ে থাকিব লাগে আৰু গাঁও ঘৰৰ মানুহ নিচিনাই আছো আৰু কি কৰিম আৰু ল'ৰা ছোৱালীটো এৰি পেলাই গুচি যাওঁ নে বছৰ হৈছেহে এইটোতো কৰিম বোলে আমিওতো ভাবা নাছিলে যে এইটো ইমান কোমল ল'ৰা আমিতো থাকিম বাৰু ল'ৰাটোক খালি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলৈ ক'লে কালি ৰাজে ল'ৰাটো যদি ইয়াত থাকে তেনেহলে আৰু ইয়াৰ পৰা সাইড কৰি দিবলৈ কৈছে আমাকো তেনে কালি লাষ্টত আৰু বিচাৰটো কৰে ৰাইজে বোলে ল'ৰাটো যদি পাৰ কৰিব তেনেহলে পাৰিবিলাক ইয়াত থাকিবলৈ পাব আৰু
ল'ৰাটো যদি পাৰ নকৰে যদি চবেই উঠি পেলাই যাব লাগিব এনেকা বোলে ৰাইজে কৈছিলে এইটোৱে আমি ক্ষমা মাগিছো যে একবাৰ কৰিলে ভুল ভন্তি আৰু ৰাইজৰ কথা মানিছো আৰু এনেকাই কৰিম আজি পঠিয়াই দিম বেলেগ গাঁৱলৈ ইয়াত নালাগে থাকিবলৈ বুলি এনেকা ৰাইজে কৈছে কালি ল'ৰাৰ নাম কি আছে ল'ৰাৰ নামটো মোহন সাঁওতাল আপোনাৰ নাম ৰমণী সাঁওতাল দেউতাৰ নামটো ভোলা সাঁওতাল এইটো গাঁৱত কি হয় জাপিজুৰি গাঁৱৰ নাম কি আছে এইটো সম্বাৰু মুন্ডা মুন্ডা Tangti pinia birta ke la pansi kang toni la dome thakme kurwang thu